Salama sita mumali paiman silupa kaboro lante penanda bisaran na puama tua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang lata basa sia latanan nung lante atu yate diara lamai kata suran pasalaan nanam angka mapempisan na saya lako angka sang pulo talu. Dolo lata basa sia tanan nung tu karena puang matua mai komi tamas sambayang. Resumanga puang matua daw suruga ki patingo mati olo malabi mi lante atu yate. Kamamasian mi sia kaboro mi tang tore payan lante katuang ki. Unna lamase kan ni sia urinding pala kan ni. Totemo o puang untanda tasik itu dia namintu kaboro mi laki basa sia laki nanu tu kadami. Katuru-turi kan o puang pena masalo. Mi pasake kan ni sia mi pamasiang ngilako kami apa patu borong na tujuan na kadami. Pamatoto kan umpogaw ilan allo katuangki. Lan puang Yesus Kristus ki mas tambayang. Amin. Kata suran pasala 6 angka mapenanan na nakua. Lakuang ka komi dari taungku. Angku dadi kapenomban mi. Ami isan ni kumua aku mo tupuang kapenomban mi. Tu rampanang komi diomai pak padia ami. Napabokok ki komi to Mesir. Na dipakondi nakua usan datongan ni kameluan na buang matua. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Den misa Indo umparampo sarrona lako bali datunna. Batu biasa dikuan nenek nampona. To kumua lendu ia masusan na umpakilalai batu umpaturi tinde rido anakna moy anna tangia ia undadian ni sia untambukan ni ia tu napo bandang anna masussa tinde rido di pokadan ba atu dipakilala belanna mangka mo nalai rido tu nakanoka ba atu tang natarima Indo ambekna ya moto anna manda mo maatanga salabang lako buda tau susiru kato lako Indo ambek na tu ungunangkaran ni sia umpakaboroi. Ya tu tangga na rido napo tangga duka sia napo gau duka to Israel. Belan namang ka unolai ka di pandasan. Ya moto anna masussa umpatongan ni sia untari may kumua salian dio may kalena den tu kameluan. Nakabilan to Israel tu toma kuasa ba tu toma parentah ondong pi tang umpatonga moya puang matua nenek napotanga to Israel tu tanga salah lako puang matua tang nakalo mo penaan na tang napatongan mo tu Israel tu dan ninna puang matua naparampo Musa lako bangsa iya toh. Lan may katasuran pasalaanan angka karua umpak pokaran ni lako kita kumua apa tae na perangi tu Musa belan na kaposakan na penaan na sia belan na pak pokaunanan na nasang mo iya toh natiro sia nataru puang matua tutanga na to Israel apa iya tu puang matua tang torebang umpasumpu kalena anna to Israel ondong pi anna tontong bang ungkaboroi 2 tahun na ya moto na iya tu to Israel mendadi bangsa batu mi mendadi misa tahun na puang matua tu tontong bang nakaboroi lan mintu katuan na ya tu iyan na to umpamana say kumua iya tuto Israel inang taon na sa inang nakamali ya puang matua silo kaboro lan puang Yesus Kristus kadan na puang matua tontong umpakilala ki salanasang kumua moy umba susi masusanna sia maparre na tu katuan diolai apa tay anna agan iya to tu lausak kalangan ni mintu kamakuasan na puang siapa kaboro na puang matua lausak kalangan ni kita solanasang untarime mendadi anak kaboro na moy matumba tu kamaparisan dadi lante katuan iya teh
Inang tontong mak dioren tu puang matua urondong ki. Ya moto na ia tu sipatunna lata pogau. Ya motula umbung ka pena anta sia mintu katuanta la untarimai tu 5 mamasena puang matua. Dikuan na ia tu puang matua. Umpogau i tu la dipotilendokna diomai kamaparisan bak tu agan katuan pura diboko. Dikuan tamadin untarimai sia ungkure sumanga mintu katuan pa akamasena puang matua lante katuan ia teh. Siulu solanasang tu dipakaborok dan puang Yesu. Misa kadalatanan nung kumua. Ungka tonganan ni sia mariki kakamelon na puang matua. Belan na ia molalan tama katuan pono kasendean. Amin kadan na puang. Tonton kipeta da kumua, ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nih, anna sabuda-budan na tu tahun na puang matua, urangi kadan na. Kure sumanga, puang umpas sakit ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.